matafeo io sha ia monalo Lady Dora ia fa pena fo ia le fionga ile sunga fa fenga ia e sunga li fo ma ia Dr. Puni mamea ia mai si exporters le wala to velta to o le tu fa ftaila na ta pola wa tau walo ia mai na ia li fiti o la tona la fa uru ia ile MPI i te tonu New Zealand ia ma avelo ia tarsam se le ia se tangata tu lo lava foi le o se si atunu o mai fa tau tatou ia fo fa ele o sa mo lava o fiti o la toma it's our Pacific Island region because we eat the same food we share everything the same culture no be o le mafuanga la nana le lana o tuai le fionga fo te fono ia ma matalona ma to fatara no isi tu langa taua ele ngata tato marketi ana i New Zealand tabual ala amatan tato tatal fa so tato mafiti tato maniwe atu motor basi wa pe ole ave tasa i New Zealand ma ilarina ai wa tato tira fa so o fa tu alo tapena ai mana miela so zoni tato ngaru fa awa mat wa le sungale na sa wana le la o le te fono ma o ia na va ia uma mele fa afta winga le va Pacific Island male malo New Zealand mana ia ya wa si le tam fainga le fionga ya tai mali e utu ia fa ma jo to nga fala te tele uma le tai tap tap o ma le wala le nga ia lisa o le famo mo ia commercialize le tato fa ele la tato o wala tai fa ia le woi e mata utia le sua malio tato fa mana ia ma le nganga na ia aver fa tai sai foi le malanga mai te malanga tai o la to awa ave ia le lango sua i le fionga ile taiulo tanga luenga le fionga ya tila fono David Hunter ia mal tamai te pulo tato biosecurity tai tato quarantine o mena e pui au mai le fai te tenga o mena i le avatunga o tato o loa ta ofi pa tatara noa fa asu umi le taimi umi na tu bawe aina pala alen tatara no le suru fa ti ero le vaale le na le fai tu la e le toru vai aso e avelo lo mana ia te o le combination na o le tu fata singa na mana tunga le no mai le MPI ona le la voila no mai e foi le spisi le vai na la vale le South Pacific Commission o lato o mai nei sa ave ia le tarsanga tanga ina ia fa tupula ia pe le mele le lava o tau mafa pe ona tatara ia mo mai la tai o fio mai mata le ro se falet yo e o mai va ai le wala le na na o tuai ina ia fa tupu tele ina ia tulango o tiapula mana ia o pueofi o tamai ulu planting materials o ulu mabea uma ina ia matua i lava mea e toto e le au fai fato ia saolo fatu o mai tato o se tau sisila i le mea le tau mawhai le teimini nei pēn tatara no le suru filin taro le leise rua ia ona matua a mailo le breed ia lava tia pura lana e focus mo tato marketi fa o le si se furu tato i tia pula por tato fonga tau mafa mo ila ia martulanga fa faile le ina o tato fatamu fualama ia o le fuata a le tia pula o le tissue culture mantu foi e se ale fainga vo o le avo le ta mai tau to a ese foi singa fa sai ni le tissue culture ina o me mai le fa o sa le wal wel tato koko fua koko mar pop fa sa a o isi la tato lo ia tam foi tu nei ina ia lava matu toe ia planting material ia o lo fo ia to era to fa fa lelenga ia ma tu langa siri le nasa ma tu filo i foi male au malanga mana le la ma momoli el feu o ta pena samo
ina ia ngafa tau limaina na mea tau mafa mo Samoa. Au mea lai o wā masiri atu. Ia wā wina atu roa mo maketi fafu. Manai, malo whaftai. E se la le vaenga le whaftai la wafionga le tei fono. E se le maalie le whaalongolongo. E mai se lapa e leo moe no le tofa le mtanga wenga. Wha malo fwe le mtanga wenga mai se le pursili male. O le wha ma i te lava i mele le. Ia, tei nane o le langolango sua ma le tualano la wafionga le tei fono po la wafionga le minsta. Ane fute vai atola i sui o le mtanga wenga i fiti. O le lava e launga la tusa lava le mele au gatas. O le taimine nei i le ofa ina mai o awa-onga. A ua tele mena le taimine nei. A iai se atu nuu e tau te muri ta i mea lai fai i Pasifika. O fiti. Ia. Fiti wa matua i mamao ale mea la uo i i le fata valenga na o atinae. O longa osi. I le trade. Meta ulima, vai. O le vai a fiti, pio a fiti. Lalo langi a toa. Le fu kako, sau ya kako. Fiti wata. Ia, moela. O le fangu wha manongi, siri na manongi, Pasifika mane lalo langi. Pio a fiti. Sau ia. Ma mea ese, lai, la tau te ngosi. Falau mata le na mai a fiti o le wheat mai ustaria producio. Pe papanko, peanut rough, le tātou te ai. Ia, sa sambai fiti. Le tau palu atu le tātou taro chips, ma le tātou potato, ma le tātou ulu chips, Ia. e ma le tātou banana chips. Pasi sira iei. Mamau. Ai sira tamalo le teta ia ma le solo le New Zealand le la MPI o le fiti. La sau mai New Zealand. Sau mai New Zealand. Ia. E sau fa ia tu low lava le ta ua. Apena vola lo tu mo le siu sola ia. SPC o le fiti fa. Ia. E pe o ngangana tasiasi tamai tai Samoa le o Malaysia. Ma felo enela. Sai me tau niu. Lai fiti. Io la foi tau apa tu e tātou tamawhana. Mana ia. Tau whaatupu teleina le me lea o le niu e ave i whafo e tau mawhai le tunu. Niu foi le langa ua no forwhai ngā malo le na umani. Ma tapuni niu. Ia. Tapuni niu a wene toi a vese niu whafo whamera la tau mau. Nei te wale se pepe. Awa lato le fai se fofo, o le fofo sa ta tauna fai. E lua tu i ngā niu. O le niu inu, ma le niu e whaapopoa wata to pepe. Awa le niu inu tapua. E se furu tāla, se furu lua tāla New Zealand, i le niu e tas. Pea fafu. Pea fafu. Tolu tāla i nei. O le popo, e le o se tāla. Dona tau. E fo le winga nau tāla. Awa tipi motu a ia i le man, le wha manu ianga e maua e tato tangata. Moila. Le la wa avel tu alalo i le vaenga le SPC no mai na le la. O le ato e anga i Samoa e to to le leile niu wha awhiu sua i le puta. Ia. E winu na la. I winu na. Ai tu per tato Samoa tolo. O le nai mo le tato pepe. Tato sao popo, ma me fa pena. Ai siri atu le tamau a inga. O le niu lea, niu mamua. Ia. E whata. Ai pe o